تماشاوان هیجا بوم مشاهد در کتنا جنرال مصطفى بارزاني بحثا رومانا جيانا ويدكم إيرو جيشتا هوليري مساكنا من رومان خرقانية أفا إيرو جيشتا هوليري من آنية هوليري براستي جبيروتي أزو نيفيسكاري وي رومان نيفيسي كورد جاندوست بهفرا جبيروتي هاتن هوليري وأف رومانا آخر معارك الجنرال نوفي رومانيا يعني داوي شر جنراله رومانويسي كورد جاندوست در رومانا خدا بحثا شر وي يه داوي دكا شر مصطفى بارزاني نمري داوي چه بويا شر لدجي پنچشيري لدجي قانسيري بويا لنا خوشخانه که امريكا ده وي شر دا بارزاني نمر روجين همو روجين جيانا خواه دينا بيرا خواه رومان وكا دوكومنتك يعني دكاره ببا سيناريو فيلمك جلكي باش لسر جيانا ملا مصطفى بارزاني أفا رومان چاپا عربية روماني للبنان الباجار بيروتي جالية دار النهار و هاتا وشاندن ده شستو ششمين پیشانگاه ناف دولتية پرتوكان لبيروتي جارة يكمين اف رومان هاتا نشاندان لوه داره نویسکار رومان جاندوست بخواه بشتار بو و رومان خواه جه خوندوان کردو بیانی را امضا کرد. پیشانگاه پرتوکان لبیروت حتی 25 و ماه گلانه و بردوام بکه رومانا داوی شر جنرال جه 287 روپلان پیکته چاپا عربیانی لگوری گوتنا نویسکاره و رومان بکرمانجی، سورانی، عربی، فارسی، انگلیزی، ترکی و زمان دن و درکبه. همون کسایتین در رومانه ده ناو انوان راستینه کسین ده ناو بویران دا جیانه ده رومانه ده جه گرتنه. ها از لبيروت ما رومانا من الداوي كب عربي دركت آخر معارك الجنرال شر داوية جنرال دركتيج وشان خانادار النهار إيرو از إمزا بكم شخار رومان وك نافي ديارة وك رسمي لسر برغي بحثا ملا مصطفى بارزاني ديك نمر ملا مصطفى بارزاني وبحثا خباتاوية مورا خال سر 100 سالة بيستاخست بحثا روجن وي داويد كيانا بيج روجاويا داوية لنخشخانة جورج تاون لواشنطني جمارة وي برقم ويجي حفدايا ناف روماني مدى آداوي رقم حفدايا بعربي كرديا ويجي حاضرة الاسطنبولي درد كفا از نشاش مبارو جانا اوجي جابخاني درد كفا نافاروكا وي بحثا كردايا نتاني بحثا كسكي وكل سربرغي داوي هاتين نويساندن راسته بحثا بارزاني تيكرن دي بحثا خباطا ملتي كرد جبو ازادية كود انجام ده او ازادي بچه آوائي بجي بدست خست جبير نكن فرتوكا داوي شر جنرال بخوينن افنها بعربية دباكو سيچارو جدن كرديا ويجي در كفي يعني كرمانجي سوراني براستي دبالا فريدا بوم من نزكي 45 روپالي جي خوان دماكوام جو بيروتي ودگریان لی گلکی بالکش یعنی روپلکی قدینی باور ناکی خو بگینی روپلا دن و کاچ بویر در کبد گلکی باشن من پرسکر جاندوست بالا فریدا گفت همو بویرین کد نوا و رومانه دا چی بونه همو راستینه ج کسین کو حتی نه جیانه و جنک بیرانینان ورگرتیه و گفت کاره به فیلم کسینا میا گلکی باش او راپورتا کل بیروتی مچه کربوجی بفي تلفوني مهم تصوير كر كشان همجي مونتاج كر مالا وآوا تماشاوانين هجاز سبي جارة كدن ساعت 7 ام بهبرانه حتى ويدمي بمون تخشيده بخاطري